Sɛ John Mahama ni bibia obeya amayen a yesere ne asomdwe ne de o ma yasomdwe ne ntena ho asofofo no they didn't know say that in some way na NDC for winning elections and ebe koso ana me nyini say no de Nyankopon yi kire won mo nyame anyi de ekoso yi nyina kire won mo say se nipa na moja won nsa ho no a ene no Nyankopon asan de Ghana ahye ne nsa no so obedi wo man ne so a o de Ghana be ko owie ne wo haw ne amane mu eno de me nyini say Nyankopon yi kire mo firi say mo fu no mo de nam se won say ye to abawie wo mo nenam social media so kun tokwa say me na me bompa ye na me na me ko hye enwuram munim ba bia me ko ye ansa na John Mahama be win elections kire yen say Ghana ye ni future Ghana ye ni ba bia ye ko na se nei ye tena ho e masa na ema we ekoso dia ene na chese Ghana ya mobopa o se ye hwe se de ye papa Kufu Addo si be bo ne ho modern papa yi wo betena konwa ne so no NDC for which is John Mahama di animu no ma yete ase se enam no wawi akadompi enkase nko na aka enam bia antan ho ye papa Kufu Addo ba ye no wa me complaini wan twe cameras nanim anye press conference bi a kire Ghana for say o mani mu odinti ohia mpaibo na emom o gina ho se bema efa kwan bia so eyeye e ma Ghana yeye na bra Kufu Addo ne Dr. Mahmoud Bawumia bebre nyina no ena me ne o kase aye kwa de nti ameka sa nyina ne se John Mahama ka kire ye se o ba be reset Ghana reset no o ma hyase from day one na o mo win elections yi e no mo share reset na se e na o yesuare Mahama in we nsuso wo mo to aso enti reset no ni de wo mo ye no ahihie police station ame no kase ya no pay wo mo twaja to machine say prisoners wo nwane wo mo bi dan mo dwane wie no wo mo twaja to dan machine dworobe ahye police cars wo police station wo nyina enti me pese me busa say wo mo NDC mu no wo mo koto aba e ma John Mahama be di akunwan no we na ye wo mani so ade hunu ana if you say aba we ye koto ye enye tema mu fe wo Ghana ne koto aba na ma John Mahama na emum eye NDC fo na kasa because ye hwemu a wo mo to aba 2020 percentage Mahama nyaaye any percentage Kufu Addo nyaaye no sa percentage na Mahama nyaaye kakra bi na boro so enti e kire yen se timamufuo no dodo no ka ankasa no wo mo NDC na emum wo mo party members no mo party supporters wo party ni mu no na they were hungry for power enti wo mo fa kwan bia so se wo mo ma John Mahama asa betena konwa no so biem na se obi a betena konwa so pen na ye tu na firi so with so many a year friend say enema bebre a obeye no man ni mu ana enye a man ni mu di padodo ni nyina abufu ye se akwa we say wo mwa ye nti yempe no a ye to abati anu yi ni firi so ma ne koye no na se sa ni pa kroya begina party na ni mu wonye ni pa fufuro enye ni pa bia na ni mu sesa eye sa John Mahama yi a woni atames bedi wo man no so na wo man ne ko wo haw ni amane mu wo man ne ko dum so mu ye ko aho kire mu amanfo nyuma guye sa Mahama yi awo na Ghana fu yi akofa na bai ena omode ne ba ye nsuso no wo kwotena kire no wansua bibia na de odi bakura de ye western than de na wo be ye ne first no bu enti mi bisa question yi we yo we na Ghana fo na mkoto abama Mahama no mo expect ana se Japade a aban bi baye wa bro mo sea e de aye no mo mesai no mo ma twin konti ma mo bo ni patirim
Momfa tuo sisi officers so. Na mo meka police fo nyina ngu fom. Na mo take over na. Na se sa ne ye kɔ no de na ye hwɛ ni sei. Ye beye ni sei ya de sa de mu ana sojafo na sɔre. Because they say police for no me enu bia wo man ni mu. Obi enso police. It is obi enso police dia. Ene sojafo no be sɔre abegye wo man no. In Ghana for we have a long way to go. Because say baby enenam ne de ya yira kura Ghana yira. With Dr. Mahmoud Bawumia ne papa Kufuor na ke go straight. Baby enam no kwana na enam so no na ye kwan tenene. Ana ke ye konkwaje mu say NDC fo asan de yasan ya chi. Ama ensu na ebe yira fa yen. Enti wo kan so asofo bi e bompa ye ma nkrofo we mu ba power no. Sa asofo kuro ye no. They should wake up. Na wo mon sore emeka sanchire wo mon krofo yi. Ema o man ni munyo. Efri se Ghana ye pasumdue. Ye ni hwe kura Ghana ni sika ni hwe no a ye se ho kire ye ne ye wasumdue. Eti ye sere wo mo se sa asumdue na ye wo no. Wo mo ye ntra mu saa. Se John Mahama ni bibia o be ya mayen a ye sere ni asumdue ni de wo ma ya asumdue ni ntra ho. No o man ni munyo. Na wo ni sika kura na wasumdue em fi se ye beta. Wọ́n ti me reset wo man no emese wo man no matemamufo so wọ́n fa hu meto ye so as say ye ma won nsi akese ye stitching crofo videos ma won nsi wo abebie wa no akasa no we will come after you. Let's just say ye sanko wellness regime ana. Is that what they are telling us? Because some definitely say MPP for we will wake up. Ye be sole ni akasa etia John Mahama mu amamu fun tantan no fi se ye ni Mahama so onima amamu ye nim no se wonim se de sibu man wonim hwe de wo nim an se be wi sika apart from eno no asa wo ma be ka kire ye sesi ase electricity e wo no e be sustain ye just 5 days pe wo be ka asa no how many days ni wo mo pe kro no abo. Inti ye pekwan ye befa so ebenya sika ni bia wie afi se wo ma boka e wo mo campaign mu. Inti wo mo pekwan befa so be wie sika na wo mo bo Mahama bosia wo mo tonton wo ma dan be ye campaign be di NDC achi no ye de akotua wo mo ka. Inti ya Christopher amwo Ghana mo sori na mo mompa ye frisa mo ka se mo pe Kristoni e na abedi mo so na nyame de Kristoni Mahama ne nsa ho moja no wa hohoro no e de abrem e ti se moja ya hohoro ni di a e na Ghana ye wansam bo ne po